Veseli. Mrzim ga. Koga? Moga oca. Ministar vanjskih poslova ispratio goste međunarodne konferencije o teroru koja je trajala 2 dana u Berlinu. Na ispraćajima se prisutnima zahvalio veleposlanik Richard Bols. Važnije mu kako zaustaviti migrante na granici nego ja. Govno ambiciozno. Svi me napuštaju, Brian. Svaki muškarac kojim sam ikad bila me napustio. Ja te neću napustiti, Seli. Evo, obećavam da ću sačekati da ti mene ostaviš. Može? Dođi. Aj, ti si tako divna, Seli. Yes. I misteriozna, i fascinantna, i talentovana, i lijepa, Seli. Lijepa. Veoma. Be lucky. Maybe this time he'll stay. Maybe this time, for the first time, love won't hurry you away. Not a loser anymore, like the last I remembered time before. Everybody loves a winner, so nobody loved me. Begin.
Inge, posljednji put te upozoravam. Ja plaćam stanarinu kao svi ostali. Ko i kad mi dolazi u sobu je moja stvar. Ali neću više da vidim mornare, jel jasno? Ni ove njemačke, ni francuske, ni bugarske. Nije mornar, nego kapetan broda. Ogromnog broda. Ajde! Nikad nisi vidjela veći. Ma nemoj! Znaš li ti da mornari donose nesreću, baš kao i žene na brodu? Ova kuća je davno potonula i udarila u santu leda. A ti nisi ništa drugo nego utopljenica. Kao i svi mi. Utopljenica! Ne vrijedi zvati u pomoć, niko nas ne čuje. Niko. U pomoć! Sjeba. Mogu li ja ovo ovdje ostaviti? Meni je veoma neugodno. Sally Bowles. Baron Lothar von Oyne und Regensburg. Ja mislim da je ovo početak jednog velikog prijateljstva. Sag mal, du kleine Teufel. O, Inge! Pa gdje si, ljubavi moja? Pa đavolčiću, šta radiš u Berlinu? Pa gdje si ti u Minhenu, molim te, a? Minhen me može zaboraviti. Ovdje sam stvarna, najstvarnija, od krvi i mesa. Ovoliko? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. A marker and a bakurba is all that makes the world go round. That clinking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like you died at the table, you can pay for the gas, can pay
brat. Inače je omiljeno piće nas, Germana. Znate, živjeli. Ljudi se skupljaju noću u male bande i tako provode vrijeme. Male bande! To je iz neke knjige. Nein! Iz filma. Ja, ne ti liš! Hvala, ljubav. Znate šta, ovo vino je sigurno odvratno i hajmo mi u moju rezidenciju, a? Ne. Brajane, Varum. da. Ne. Varum, Ipak ne. Radim večeras. pa to je jedini problem. Samo to. Pa, mala moja djevojčice, vi znate da je svaka sloboda na prodaju, pa tako i njena nije. vaša... Što se mene tiče, apsolutno da. Što se mene tiče, Seli, apsolutno ne. Što se mene tiče, apsolutno kupljeno. Brajane, imam dobar osjećaj vezan za sve ovo. Seli, mi ne idemo nikud. Voliš li me? A voli. Idemo. Šah je misaona igra, gospodine Ludvig. Morate imati koncentraciju na nju. Evo vidite. Dama. Šah. Mat. Znate, nije baš pristojno zurti u nekog tako cijelo vrijeme. Dajte mi, to je od mog oca. Što to radite? Pustite me, gospodine Ludvig! Vi ste jedan divljak, pustite me! Vikaću vatra!